wala shak nilaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe hollinoy mofte maɓɓe ɗen ɓe hulanaɗe ɓilli ɓe gandi ñande goo nilaaɗo noon Abu Ubayda ibn Jarrah yawgol Bahrain yahna sagalle o ɓay o yehi hitande ɓe o yahanayno waɗa ɓay o arti nelaɗo juuli subaka yeƴƴiti yi juuli nelaɗo mele mele par ce que hari buyandi Abu Ubayda ari ɓe andi ko sendetiɗo ɓay nelaɗo yeƴƴitiki tawi juulide nden no ɗuuɗa ɓe maaki lagad alimtum anna Aba Ubaydata raja min al-Bahrain wallahi lal faqra akhsha alaykum innama akhsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama nafasuha fatulakuna kama huliku aw kama qala sallallahu alaihi wasallam nena maki hulana o mofti ande billa bonnata fi moftanila moftamaji feƴƴuɗin fuu ko moftanila ɗum Allah ɓuri nimi hay fi enen wulluwol ngol no ɗuuɗi hannde feƴƴidi keero e hoore nimaji ko Allah nimini en kon fof moƴƴere ko Allah waɗani en kon fof kono wullugol ngol no ɗuuɗi mi torki Allah arti ɓen jarnugol Allahu tabaraka wa taala e nelaɗo maaki na ɓillam hulani komi hulani o wota aduna o weƴƴitande hilno ɗon aduna jokkon aduna haa ɗum wona sabu wookon ko Allah faala kon o halkira kono halkirno araɓe ɓen namaki ɗum ɗori na ɓilla watti hoore ɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe toranino ki Allah mofte maɓɓe wota mofte maɓɓe ɗen halko wota ɗe perdu hadith Amir ibn Sa'ad radiyallahu anhu wonni أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من العالية فمر بمسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين فدعا طويلا فصلينا معه فلما انصرف قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطاني وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطاني وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني هذا ماكي oɗo fillinaɗo won ñaƴuno min al aliya ka dowri ɓe feƴƴi juulirde ɓe naati ɓe juuli daɗa ɗi ɓe tori Allah nelaɗo kana yad'u llaha kathira haɗa ɓe nelaɗo torotono Allah fi mofte maɓɓe ɗe moƴƴa ɓe tori Allah ɗon ha ɓay ɓe yalti ɓe inni ɓeya mi toriki Allah piiji tati Allah jonnila ɗiɗi o jaɓana Allah gootu mi toriki Allah te Allah halkir mofte an ɗen yani tampere yani kokke asana ko kokke yani ɓillare e tampere e sattende wono ko wannode moftammaji feƴƴuɗi talla halki ɗum moftande Allah jaɓanila mi torki Allah ta Allah mo halki moftande loƴagol Allah jaɓanila mi torki Allah ta Allah waɗu lurral hakkude moftande mo sali ɗo mo jaɓana Allah ko ɗum waɗi e lurraki ko feere ala si yimɓe tumbi a tawi ɓen enen en feppata enen en waɗata ɗum ɗo lurrugo ngo ma lurren ko probléme ko lancugo yimɓe no lurrata ɓe lancani lancugo ngo ɗum ɗon haɗa lurral ko ma ɗum wona jomiraɓe haqqillaji men e famuji ɗi si lurrama ko ɓen ɗon arata ɓannita hakkude jama allahu subahana wa taala no nemini moftaniraɗo façon nemaji ɗi joni noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓayɓe maki ɗum ɗon Abu Hurayra o wi'i nelaɗo ko hoore ɗum feƴƴini sallallahu alayhi wa sallam nde biyo hoore ɗum ɓe acci mofte maɓɓe e hoore Allah waɗi ngaluji jiiɗo leydi e junngo maɓɓe yani waɗani ɗum mofte maɓɓe ɗe Abu Hurayra o inni dhahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum talghafunaha aw targhafunaha abeni ashak huna من شك الشك جاء ممن بين ابن شهاب الزهري والذي شك هل قال هذا أو قال هذا وروى هذا عن شيخه سعيد بن المسيب وذاك رفعه إلى روى عن أبي هريرة ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا كل حال حديث كفالة إن يتهدى
ko wondema moftanela on sallllahu alayhi wa sallam allah moƴƴike majje o neminiɗe nemaji molanaɗi moole nelaɓe yeehi acci ɗum ɗo hakkude men ɗum ɗo jaɓitataki eɗen gandi allahu tabaraka taala so nemini goɗɗo jaɓitata sina ñande on ndi wi mi falaka allah hiɗa inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna allah la yughayyiru ma bi qawmin surat Anfal inna allah dhalika bi anna allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lutti walla tabaraka wi kon fa amma thamudu fahadaynahum fastahabbu al-ama ala al-huda si allah ni mini ko fewnimi yaram kallah o ɓoylatamo sina ñando yimɓe allah ko ɓoylare mi faa si allah nemini mo jettamo sina ñando ni allah mi faalaka nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam toriki allahu tabaraka taala ha allah waɗanimo nemaji molanaɗi fi mofte makko ɗe lutti si en renay nemaji makko lutti si en tamboto nemaji makko ɗi dina arka en kam ko ɓuuri hoyfude dinaji ɗi gari yuridullah bikum yusra yuridu bikum al-usra se dari par rapport e yimɓe feƴƴinoɓe ɓen ɓawaɗo e enen en tawi ko enen allah subahana taala ɓuuri newinande ko enen kadi allah ɓuuri moƴƴade ka gurdam hoyɗam gurdam hoyfuɗam se dari o zaman no wuuriren ɗo ni en dari par ko no soriraɓe men wuurirno andunoɓe on tuma ɓen tawi andi on tuma andi ande ɓaynoɗo ɓe gurdam mum pooɗi yadday no andi fof ɓen ɗon ɓe andi on sahi oɗo sahi wona gotum ka kono woniri ka hina kono adno yarda noon kadi allah ɓurata newinirde ɗon haray ɗum neɗɗo no hani renude nemon o danko nemon hara o yeebali nema o jogitoro on ɗon nema diina allah kan o tambitoro ɗo nema diina allah kan tawa si allah neminimo ko ɗum watta ɗum koyo ƴettu on ɗo nema o dankora on ɗon diina allah kan hara o yeebali diina allah kan ko ɗum woni ko jogitagol ko allah faala ko no allah faalina hara wonali kereyo ahtar ko kereygol ɓuri hulɓinade danger ka dina ko kereygol piiji ko allah rewire hara ma anzalallah hannu am lam shuraka o shara'u lahu min ad-dini ma lam ya'zan bihi llah idan fala budda an tabi وني حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. وني حدثنا عبد العزيز وني يوتي من عبد العزيز ابن عبد الله وهو مدوغا عبد العزيز بن عبد الله العامري الويسي. حدثنا الليث عن سعيد. الليث بن من؟ ليث بن سعد. من هو؟ المصري الحافظ. عن سعيد بن من؟ سعيد بن كيسان. عن أبيه من هو أبوه؟ وأبو سعيد كيسان المقبري. وهذا هنا أيضا لطيفة. ما هي اللطيفة هنا؟ رواية الابن رواية الابن عن الأب. رواية بيتهم في الليل إبابة. هذه لطيفة. إذن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء ونالي إمرد نبي النبي إلا أوتي من الآيات سناء جنام آية يعني معجزات ما مثل كونكو تيتا صفة من أؤمن وقم إني كانكو النبي أو آمن عليه ما قم إني on sabu ɗum ɗon albashar ɓewnelaɓe yimɓe ɓen wa innama kana andu ko laati alladi ɗum utiidu ko mi jonna min wahyan ko wahyu awhahu llahu mo allah wahyini ilayya an fa arju miɗo jorti annino min actaru ngo min ɓurata laatoya min ɓurata ɗuɗude taabi en jokkoɓe yawmal qiyamati ñande ɗan ɓen andi annabaɓe e nelaɓe ɓen ko ɓandiyanke sugumi qul innama ana basharu mithlukum
ko ɓandiyanke sumum ɓe ɗanoto ɓe resay ɓe jiday ɓe ɗum ɗo kala arabe bachari en fof heɓay joni noon si goɗɗo ari wiɗo ko nelaɗo ma ko annabaji kono jaɓirantembol ma tawa hen no jokkodire mum mu'jiza ma dalil hollata ko annabaji ma kon si goɗɗo ari hen ɗo joni wen ɗo hannde ko annabaji ka juuɗo ni hen min komi feeñi annaba ko anda mi walno mi ɗani Allah ho mi hoyɗi Allah waɗilan annabaji e jaɓanayi fiyo notta jaɓanen annabaji arta ɓawo fiw mu'jiza Allah jonta goɗɗo mu'jiza fen ɗon ko annabaji wayno wonde walijo Allah idan annaba ɓe foɓɓe nelaɓe fof Allah joni ɓe daliluji mandeji watta ɓe anani alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul fana yasluku min bayni min khalfihi rasada idan Allah subhanahu wa ta'ala jonnaymo ko hollirde wonma ko annabaji Allah moftama ƴeegal annabaɓe naɓe feƴƴuɓe fof Allah jonniɓe daliluji ko watta annabi Salih Allah jonni mo ɗum naaka annabi Isa Allah joni mon ɗum ñawdugol hakke ko way ñawde o yimmintinayi may annabi Musa Allah joni mon ɗum 9 ayatin bayyinat nelaɗo ko jonna ko wahyu alquranul karim kono noon kadi ɓuri mawnude ko jonna ko par ce que nelaɗo Allah wi nelaɗo wa ma kunta tatlu min qabli min kitabi wala tahutuhu biyaminika idha lartaba almubtilun nelaɗo windali janggal si tawno nelaɗo windayno janggayno aɗa wawi jippade maɓɓe ɓe innayno ko nelaɗo no windude jangga kon ko ɗum woni ɓe yeyatade Allah waɗi o ummi alladi la yaktub wala yakra o windata o janggata joni al arab kanu ahla kalam ɓe wolen kanu yatakallamuna al arabia salaqiyatan naqiyatan min gayri qawaid wala dawabit haran ko wiyete nahu ala balaga ala sarfu ala sakko so wona waɗi ɗo rafu ko watte nasbu waɗi nasbu ko watte rafu har ɗum ala kanu yatakallamuna al arabia mada salaqiyatan naqiya hari arabu on jillodiri kona arabu waɗande ɗen bona hari hatto ñina ɗi ngawayi goɗɗo daro ɗo no bimbi wola hakiki nelaɗo ko ɓen ɗon nela afhamahum wa tahaddahum bi hada alquran tawi kanko windata o janggata fuɗotoɗo bimbi wola hakiki tawa fotaki mo wodi har sardu marɗude hara hay kala marko munassa mo yuɓɓi hino yeehi mo windaɗi janggani ha hande ari wowli kon ɗo wawata wolude holli hon ɗum ko mu'jiza ka allahu tabaraka taala ɓuɗo ɓuranayi fatu bi suratin min mithlihi fatu bi ashri suwari walau an Allah subhanahu wa ta'ala surat Isra قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا اذا هندي ولما اندو ko wahi ɗum kallahu tabaraka wala Allah jonni nelaɗo mu'jiza kubra ko tawata hihi wonnema ko nelaɗo sakkitaɗo nele dow Quran woni muhaymin ala jami'il kutub nde woni jaalinde foolude dendangal ɗeya defte idan haray ko ɗo nelaɗo sa sallam jonna nela maji noon fa arju miɗo jorti nde mi laatto yawmal qiyama ko min ɓuri teɓde jokkoɓe ɗe anni concurrence international woodi yawmal qiyama hakkude maɓɓe annabajo ɓe darotoɗa jokkuɓe moɓe arata ro daro ko ɓuri ɗuɗde nden makita sawɓoji wo duuda fa inni mukathirun bikum al umama yawmal qiyama nden ɗaɓɓiɗe resu jibinen ne en ɓe sunna maɓɓe o ɓe ɓiɓɓe ɓen e sunna o firɗiɓɓe ɓen wono e leydi rappo wonelaɗo noon ɓurata jokkuɓe sikki ala ñal ɓurata jokkuɓe hadith latiq eɗen anndi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no ari noon kamɓe ɓurata jokkoyoɓe jokke kamɓe ɓurata jokkede yawmal qiyama si annabi Musa ara idan haray oɗo hadith himo holla e mon ɗum attamassuku bil wahyi anno la yajuzu an nahida anil wahyi qidatu shibri kala ko fala ɗen fof no ko Qur'an Allah wi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi madha fihi dhikrukum Allah Qur'an on fi men foknoto kala ko waɗi Ibn Abbas o inni law da'a minni iqalun fil ghaba la bahathtu anhu fil Qur'an
si boggol majjirlan ka burure ka qur'ana mi dabbita Allah wiide ko tibyanan li kulli shay ko ɓanginde kala hunde idan aray qur'an on ko kayre jogitete kala ko woni koye mayre yiltete wonno hanki gomma ma nasra maniti minni si qur'ana wolama fe sunna wola karay honno karay sunna on naati toon si Allah woni fi qur'an wona ɗo Allah subhanahu wa ta'ala maki Allah wahyinima be sunna ko wahyi ayna wahyi Allah yuhi ila nabi sallallahu alaihi wasallam kama yuhi ila al-Qur'an idan sunna ko wahyi sugu al-Qur'an on no wahyi wona si fi Qur'an wala ma sunna na tin der tum nebno dalil kono dalilo famo manti na ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma ala inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun as-sunna dhikrun alaysa bi dhikri as-sunna dhikrun idan yadkhul fima حفظه الله تبارك الله كل ريني لسنة الله كل ريني لسنة حفظ الله سنة بالرجال kedua di kasunna ay piji wan udefte no winda donga le wakkan kan ko be hadith be hibe do be andino be jamu den tan men maklumat di wudi to dan men dat al wadu wal wada'u don si ajangi don ay tajali baji di fak tanaji di fak Allah subhanahu wa ta'ala kurini ko sunna ko karam ko be hadith be kudun si Allah subhanahu wa ta'ala be gande be tenga mustalal hadith ko jangulo nane jungo sheikh on dunno gandal hollatama hi odo hadith no selli odo sella do den ko hasan do ko da'if do dengal gandal on hollatama Allah no elti be no worbe dari be dankaranni ha be sedi dum don be labbini dum fas don haray fala budda at-tamassuk bis sunnah as-sahihah mafhum nah حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن وقال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين قلت ما أنت بفاعل قال لما قلت لم يفعله صاحبك قال هما المرآن يقتدى بهما نعم قال حدثنا عمرو بن عباس والباهلي البصري عمرو بن عباس الباهلي البصري قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان هنا من؟ سفيان الثوري لماذا؟ بينه وبين الشيخ البخاري سنت لأن بينه وبين البخاري كم؟ يكون بينه وبين البخاري عمرو بن عباس وعبد الرحمن بن مهدي أليس كذلك؟ إذا لا يمكن أن يكون هنا من؟ ابن عيينة هنا لازم أن يكون ثوري مفهوم؟ سأفهمني ini فهم الرجال يعني بكثرة ممارسة يعني تدرك الأمور so di jokku do fama yani do jondu do woni ni maka hande kay sahih Bukhari ko kappune Sufyan jo e Imam Bukhari worbe di don katang hidan don wana Ibnu Uyayna hare wonno ko sawri no ara iskal ken hare ko goto Imam Bukhari Abu Dawud ken taw hakkun Imam Bukhari Abu Dawud ken wona hakkun kambe di do e Sufyan Thawri goto on hare karina no wori ko yiltede ka shuyukh ko to yiltede ko mboni karama ko juma parce que Thawri kanko hecci Ibnu Uyayna kanko yani shuyukh qudama wa shuyukh hada yani judud fala budon diga so famirini wara senni digol seda kete dum mara sa jangin no jon dubi capande de jangude capande da yiltidirde ni nyande gota e hundori rijal on yari tandi en Sheikh Abbad Abdul Muhsin al-Badri hafizahullah wa
ka majlis masjid nabawi rijalo beddi ka andigi jangay tu me ko kaari anan nan men taaligat ko me wadi do fe do lay kambe du wonno ka der hori ka jika men dum fula ben sikat kaza wa kaza kutubu sitta foko be sharhi ko fu sa jodi ke ataway kambe dum parce que dubi jëm Cheikh Abba masharu ka masjid nabawi dubi jëm be sharhi do masjid sikki bisan fay be sharhi kutubu sitta la bi def sekolah bi gutten donc ɗum ɗon fof ɓe jangude si on tigi ɗuɓɓi wanɗo joni si en darniɗo oɗo dawra wonɗo ɗen duuɓi tati en waɗali mo ñandartata e wontanima kesum fu joni si oɗo dawra gasi a ƴetti ɗum ɗo taaligaji no a yeeyi a rewtoyke e wattoye dawra ko kadi ari a taw wattoye dawra kadi ni wowtirta hande kadi ñande go tawa ilmul hadis o wonanima salbi idillah subhanahu wa taala idan Sufyan huna Thawri an Wasil ibn Hayyan an Abi Wa'il qala جلست إلى شيبة شيبة هو عثمان بن الحجبي عثمان بن الحجبي يكون موحد بن عثمان الحجبي هو أخو من؟ عثمان بن الذي كان يملك مفتاح الكعبة من؟ عثمان بن طلحة وأخوه عثمان بن طلحة فقال جلس إلي عمر في مجلسك أبو وائل قال جلست إلى شيبة كان من حراس الكعبة كان من حراس الكعبة مجينو أين من كعبة جونو أبو وائل وريك مكو وإن بيار كما كوجود كوني قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا وأدلا جود لوني عمر قد أرنو جود لوني فقال وي لقد هممت بمن همي ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء دمي أجتاك كابرو ناكني وناكاني وندو كون فوق إلا قسمتها سنا مسندنا يندو إلى المسلمين حقوني جود wonɗo ko fof mi ƴette mi senda hakkunde juuɗe qultu kanko Cheybata o wi ma anta bi fa'ili ko ɗum wonɗa wadde qala wi lima qultu kono wi anda lam yaf'alhu sahibak wondiɓe ma ɓe ndiɗo waɗano ko wiɗama nen hari ɗum no ɗo ɓe accu ɗum ɗo ɓe an ko ɗum wonɗa waɗande ɗum qala wi huma kamɓe ɗiɗo almar'ani kamɓe ɗiɗon yimɓe ɗiɗo yuktada bihima ñentinteɓe sukkuɓe waɗi ko waɗi yani kono falna e hadith on ko hollugol wondema ko nelaɗo ñentinta koko nelaɗo waɗi o goɗɗo hana wadde ko nelaɗo waɗa mi andita ɗo ɓe gandi ko Umar bin Khattab radiallahu anhu arno ka Aboubacry woni ɓe moɓidir Qur'an on ɓay capanɗe jeɗɗo sahabaɓe hunjiɓe Qur'an waroyama ka gaso wari o joɗani Seydina Aboubacry woni ɓe faala en accu moɓen o Qur'an sina ɗum hunjiɓe Qur'an ɓen fof mayay taw Qur'an on moɓidira Aboubacry inni kayfa af'al fi'lan lam yaf'alhu nabiyu sallallahu alaihi wasallam kono merita gollal ngal nelaɗo waɗani on tuma ma zala bi Abi Bakrin hatta sharaha Allahu sadra Abi Bakr o seerala Aboubacry mo yewtamo convaincu mo ha Allah yanñi ɓernde makko ne jum o jeɗ ɓen min ɓe yeehi ka hombo ko Zayd ibn Thabit kana min kitabil wahyi yo mo kana ya'rifu al-Qur'an yahfadu al-Qur'an yo moɓidi Qur'an on kadi o wi nde ƴettoton fello uudi bappon e hoore am ɓurlam hayfande o wiyomi windu al-Qur'an kono hollugol wondema waɗetaki ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kono windugol Qur'an on har Qur'an wahay on jippinoke wa kana ala liha wa kana ala sudur rijal wa kana nokkili fof Qur'an no winda moɓindigol on Qur'an konko winda windam waɗa e deftere toɓɓamo masamo hara ko lundagol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam par ce que ɗum ɗo ko dalil janu kereyoɓe bidaɓe e ɗe balɗe miɗo heɗo hoɓɓe ga réseaux sociaux ɗo ɓe wola fi ɗum mo ɓe inni mo wi bid'a ala awa kala defte windaɗe ɓe awnelaɗo fof yo montuɗe o yoolake o sunnaɗe hada daliluhum fi
yani ikhtilal bid'a ɗum noon kon no wiyete on mo yettola nam yani windugol qur'ana noon kamɓe ko subaha ɓe jogi kono no windano ka toɓɓano ka masano ka voilà ɗum noon ko lundagol nelaɗo hay min alwasail mursala min alwasail mada almursala alwasail mursala ɗi andi alistidlal bi wasail mursala ma khilaf ko ni mum ko e ngal usuliyyin ɗum ɗon ko ma ɗum wona ɗum ɗon noon ko sembingol diina kan tambito diina kan wona shay'un hunde ko tawata ko créyande waɗa diina waɗa dewal ka goɗɗo arta ɓawo ɗon hannde kadi kankati mo faala créde bid'a goo o inna on ɗon ko dalil ko wiyete dalil ɗum fala budda min alkitabi wa sunna awil ijma wa inda adami nas awil ijma fala budda min alqiyas as-sahih القياس الصحيح فلا بد أن يكون عند عدم النص وعدم الإجماع فلا بد أن يكون وجود الأصل والفرق والعلة والحكم سيدي فئي عندك دليل على كون قدرت الله سبحانه وتعالى هديك إنك وسائل مرسل أو أمن أهل المدينة كنت تجيب من في دون هري فلا بد الناس ينتبهون بين الله صلى الله عليه وسلم فئي sahabat ɓen feƴƴi artoyi ɗon ha tawi hande kadi zamanu fewndi ɗon o daari tawi ko ma sans en piiji ɗin kereyen ɗum ɗo kereyen ɗum ɗo kereyen ɗum ɗo wuɗoɗe hanke wanno kaydu molanaɗo batta massuko bil kitabi wa sunna wiɗen ala faami salafu salih hada qaydun la yajuzu tarku kala ko tawi sahaba ɓe waɗano ɓe faamirano qur'an ɓe faamirano noon sunna si an a waɗi ɗum ɗo ko sikki ala wonta biɗa tawi ɗum wonano fenma aw kamɓe ko ɓura noon ɓe moɓidirno ɓura noon ɓe masuno ɓura noon ɓe toɓɓuno ɗum ɗo waɗi gasilan ni si tawi an kadi a wiye ɗum ɗo ɓay sahabaɓe won ɗum ɗon ɓawo nela an kadi a waɗay goɗɗum go ko tawa tabitano fewno nela haray a naata e tana ɗum gogo ɗiɗi on Umar ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq, Uthman ibn Affan, Ali ibn Talib, ɓen ko won ɗum khulafa ya maati on ɗum alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin mahdiyyin hunde waɗi fewno sahaba ɓe fottaniɗe hay goto inkar waɗaɗi nona ijma on ɗum ijma sukuti haɗum ijma sukuti si tawi ɗum ellano e muɗum heɓay yeddutuɗo wi ɗum waɗetake si tawi ɓe waɗi mushawara ɓe diisodiri toon kamɓe sahabaɓe ha tawi ɗum ɗon ɓe fottani ɗum ɗon waɗe sikki ala ɗum non ko hunde waɗen an a mara dalil argo wiya ɓay sahabaɓe waɗino ɗum ɗo fewno nelaɗo ɗum wonano fewno nelaɗo ma waɗino ɗo ɓawo nelaɗo ɗum wonano fewno nelaɗo an kadi a waɗay goɗɗum ngo ɗum haara ka yahuɗa o kan naɓi hoore ma nana sen famude ɗum fala budda nantaɓe natamassak bil wahyi ala fami salafu salih en famodiri ɗum ndar Umar o wi kamɓe ɗiɗo hombo e hombo huma almar'an par ce que o wi ko on ɗum waɗanta ko wondiɓɓe ma ɓen ɗiɗo waɗano o wi ɓen ɗiɗo ko ñentinteɓe ko ɓeni ɓen ɗiɗo nanani nelaɗo Aboubacry Siddiq radiallahu ɓen ko ñentinteɓe bal hay Aboubacry ñande goo Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu o yamirore ko hajju o wi nelaɗo maki hunde kaani goɗɗo ko wiɗo Aboubacry kadi ko ɗum hunde kaani o wi aw hewti ko Allah jippina rette ka samanu halka en fof minnama nelaɗo maki wi Aboubacry wi si nelaɗo maki Aboubacry wiyata aqwal ulama ماذا نفعل بها أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها كم بدي كرم كوبين تدين تدي إمام كنو دي ريوي تاكل نندم فتا كونغول كرم كو جوري تاكل كونغول نلالون صلى الله عليه وسلم ريني تيال إذن كونغو دي كرم كوبين كو سن بنايدي إلا بنايدي فنسي تايدي konngol Allah ngol konngol nelaɗo wona ko min maɓɓiɗi leydi Allah mana sen famude ɗum idan koye ñenti ittabi'u wala tabtadi'u ñentine wata on sintu fagad fiitum yani ko ari ka sari on ko yoni
ko ka sharia on ko yo goto dabbi de goddum go jette ko ni ko ka sharia nam samsan idan hadijeji feddude den fon ما هو مطابقة الحديث لترجمة الباب هذه حديث السابقة التي شرعنا إن شريط حديث تقول لك ما مطابقة هذه الأحاديث للباب وندم تيرو هجيب كولو دي وندم كوي يوندينور وند القرآن السنة ادو فهم سلف الصالح كتاب سامبو ما يتاي أي تعتصم بالوحي تعتصم بالسنة تعتصم بما جاء في القرآن والسنة انتهى أي تقتصد بهذا لا تتعدى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نعم وإني حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعية محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس تابعه قتيبة من ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى الترمذي نعم odo hadith tadi hal don kasdon ko hunde wotere kon dum ko wona rewe don ha hewten hadith be sirti kon hadith ne fok maaniha tasubbu fi masabbin wahid woni hadathana muhammad ibn abadata huwa البختري محمد بن عبادة البختري وهذا قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليم بن حيان وأبو خالد الأحمري الكوفي وأثنى على سليم بن حيان يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن ميناء هو أبو الوليد المكي قال حدثنا أو سمعت يعني شك سليم بن حيان هل قال حدثنا أو قال سمعت يعني شك هل جابر قال سمعت أو قال حدثنا لأنه لكم من ألفاظ ماذا يعني من طرق الأداء أو طرق التحمل كنا بجتير حديثهم بالسماء أو بالتحديث aku bil wajah kada wa kada yani kon be jetti hadithum kumbeno mari makna mum sen jangi itu ka tamul wal ada ka ilmu hadith ila di do fo kumbeno mari makna mum fe kon Jabir qala aw sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul ja'at malaikatu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa malaika barika ila sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'imun taymadan fa qala ba'du yoga mabbe wi innahu na'imun ono dan وقال بعض يوم إن العين نائمة يترني قدام تون والقلب يقظان كنا بيرني كفينا إن دلان تا فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا لأن أول نكمل وكبير تلو مثال فضربوا له مثلا تيانيم مثال فقال بعض يوم إنه نائم وقداني وقال بعض إن العين نائمة وأيترني قدام تون والقلب يقظان بيرني كفينا
فقالوا بي مثله مثل كمثل رجل مثل بنى دارا ودرني قال وجعل فيها ولي قال مأدبة نيامته وبعث داعيا ونلي قطغو ويوم الدين ببن بيرب نيام فمن أجاب الداعي قال نوتي نلارون دخل الدار ولا نادك سود واكل من المأدبة ونيام نيامته ونطم ومن لم يجب الداعي قال منوتاك ندون لم يدخل الدار وناتاك سود سكو نيام نيامته ولم يأكل من المأدبة فقالوا بوي أولوها فريد له فرانيم كن معنى يفقوها يفهم فقال بعضهم يوم بوي إنه نائم أو قداني وقال بعضهم يوم بوي إن العين نائمة إذن قدان والقلب يقظان بنن كن فينين فقال بوي فالدار قال لنا الجنة فالجنة والداعي ندعو محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمد قال تفتكر محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله لا تفتكر كنا لو ناتي الجنة ومن عصى محمد قال محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله رأي ويدي الله ومحمد صلى الله عليه وسلم محمد فرق بين الناس يعني فرق بين الناس كيف أفسر هذا؟ مسيدي ها؟ مسيدي وهكذا يا مشايخ سائدون ما شاء الله يعني كان كون لا سسام وني كو يتو كتومبورد انتبهوا جدا يعني اريد ان تبي يعني اقول الناس يلتجئ اليه يعني يتوجه اليه ينتهي فوتا هذا امر مهم في الحديث فهموا ده نلادوني فرق بين الناس kala jokkudo nelaado iwtido bawo nelaado andi e mara ko woni sina ko hayo wi ko e mara sina do hare ko yela e faale won e won jente fo Allah subhanahu wi nela fa in lam yastajibu laka hon fa'lam annama yattabi'una imma anta muttabi'un lil wahyi wa man muttabi'un li hawaka didi atabi ala ko imma ko wahyi on jokkuda imma ko belel den jokkuda nela kam woni farqum bayna nas si tawi woni a jokkari nela ko ma jokka belel Allah no wi man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan min Allah mafhum en famude sen jangude dum be wattu hakkil fata dam o inni hadithon ko don o hatti jononi taba aw kutiba taba man سائلنا يا مشايخ كتب تابع من وهذا في علوم الحديث كتب تابع من هنا تابع كتب الليثي أظن تابع محمد بن عبادة كتابه هنا محمد بن عبادة لأن هذا الحديث موجود عند الترمذي هو مرسل وهذا متابع هنا تابع وهذا موجود عند مسلم هو مرسل وعند مسلم الدار هي الإسلام والمأدبة الجنة والداعية محمد والسيد الله السيد الله والدار الإسلام والمأدبة الجنة والداعية محمد صلى الله عليه وسلم يعني الله تعالى نيلين لا وبعدين نيلا مثال ونسود نيامته موت ونندرتو جماعة نويلا كياسي نفالا كنيام ونيلين لا دون كياسي ان يينو ديا جماعة بري بناتا كسود بنيام كلا غونجين دون نلا دون wara onata ka suudu o nyaama ha o ha ay kalmudi do nelaado ko nelaado noddimo e mum kon hare o naati e ka aljanna nana sen fam hadith warde yeso do man ata'ani dakhala aljanna man asani faqad aba iya hadith on tan yoni hikkade e mundo wal muhim wonno ko faanda e de haditheje do fu ko jogi tagol ko nelaado addi hara duydani na beydani e dendangal deweden fof ka aqida har ko golleji terne ne ko nelaado fibuno kon telen Allah tabaraka wa taala o fibi kon telen malaika o fibi kon telen nelaado o fibi kon telen defte o fibi kon telen yawmil akhir o fibi kon telen kodduriyeji ni wede arkanul iman
wo taw ko noon on kadi fiɓirɗa ko noon jaɓɓita ede ko amalul qulub hande kadi golleji heddi ɗi wono juulugol wono hoorugol wono hajjugol wono zakkugol haka hatti e dewere shar'inaɗen fof taw la tataadda rasulullahi sallallahu alih wa sallam ko nelaɗo ni nelaɗon yo holluɗon konno kanko Allah o rewitte en wata nelaɗon feƴƴa sahabaɓen feƴƴa ƴegguɓe ɗum e jungo nelaɗo ɓaawo ɗum en kadi arte wiyen hiɗe mari haqqe waylugol sansa sukko ɓen ɗo wanno ɗum seydna Omar wi ɗo ga humal mar'ani yuktada bihima iktida'u ko ñentingol lagad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir idan hare ko ɗon ɗe darade ha arten ɗo ɗen kadi gasa ɗe marti 30 minutes wawa ɗum ɗo inchallah wa jazakumullahu anna khayra na wo question ɗiɗi no wodi acce قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها السؤال من الذي شك في الكلمة التي استخدمها أبو هريرة رضي الله عنه هذا الرجل ما شاء الله ماهر في السؤال نعم فاميلان نانغال wondema hadith en jangino do hadith feƴƴiɗo ga ko noon hadith on kalima no ɗum talgathuna aw talgathuna andi ko chaque wonno o wi aw ka e nder filliɓe hadith on ko homɓe maɓɓe chaque on iwri e muɗum sikke ɗen comme mi wonno e hadith on ka mi wolani nam ibnu shihab صح بس زيد شويه نسبه محمد بن شهاب ماذا؟ المكي المدني الكوناكري الهيني محمد بن شهاب كثير في الدنيا كثير أمبو يزوري جون السؤال الثاني قال الإمام البخاري في الحديث قبل في سؤال من لا هو هيك كان لا في سؤال في وما معنى جوامع الكلم وما معنى جوامع الكلم من هنا نعم Ande wonno piyo bu nder ɗum kono jawamil kan ولا ما تقول كما جوامع الكلم أستاذ أنزل يكون من جوامع الكلم مولي دريتم نعم شيخنا موبي بيجي بوي نعم شيخ جابر إن كان صار مخلا ولكن أنا موبي ما أنا جيبوي نو وي غودو ko kadi fat e kongodi go wonno wiya jawami kali e kongodi go wara nam sheikhna ha e kongol ko kongoni ari kongol go ko wiya jawami kali kongol go ko kalimaji kan kongol go ko se lawni mongol manaji buyi نعم 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 ما مالا جمبت فاتحة وبين فاتحة وبين فاتحة نعم قال الإمام البخاري في الحديث ومن جابر حدثنا أبي بن عياش حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان فمن هو عبد الرحمن هذا؟ أي حديث كرر سوسان دو سوسان كان
7275 حدثنا عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عياش وعياس بالسين قال حدثنا عبد الرحمن. من هو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن المهدي. عبد الرحمن بن مهدي ذكر الشيء اسمه محمد خالد جابر. فوزان هذا شيخ فوزان ما شاء الله. إذا نحن نتوقف هنا. الأسئلة نتركها في آخر الدرس إن شاء الله. Kalau cuma nanti gue bilang ada Quran, gue bilang, nafas yang